तर व मौका या ग्वाले निम्ति व पुचय छम बाजे व मिसा उटा सुवा बिउ ढल नानी छंगु जेजीमा जिमटा दैजना उपकारना बिल छ भिजीमा छ गुगु जाई लागे छेटोटा होल व जा याक्न पोनीमा गणेशमान व बुरिया बचन शिरो पर जिम ढका मोटी तया पला न्याक्ल ठुपटी च्याप्टर न ठने कोचाउ ल लिप कने थया कोयु चनि च्याप्टर न्यनाली सम न्यनाली ने सुबादु नियमी पासपी जिसा भद्रगोल जेलिया वारी व पारी जन्यता गणेशमान सिंह नांगो सफ्टी चंगो चाहिँ व कय जी पनि बनातो न र ठाउँ या चाहिँ पिंगो च्याप्टर अर्थात चाहिँ दक्ले लिपंगो च्याप्टर दो ठाउँ च्याप्टर या शीर्षक दो ठपिन्छ टाट्न थे ठाउँ च्याप्टर ठुटा न्याका टाउ दो ठाउँ कने बुटबल बजार सुया पीड न्यय अनि अवस्था गेचो रका ठाटस क ठाको वो इले अन आठे अपाच पोस मोरो आठे उले टट जाउ छेन मोरो वे बनिको लफन ठौठे पिच महो तर वो इले न लिक्स चंग खसोली बजार भैरव व सीमान पारी गोरखपुर पाके छ निग लोरी बस बनिको न ढासतो पाच व ठठ्या ठसालाना चंग ठो बुटोल बजारे उबले व आ न्याक्वे पासा मुखे ढासा अपाच छुम पा बुटोल बजार उबले अपाच इगो मुगो मुजुनिसा पाल्पो जखै मनुटेस पिन्छैको सामान त ठने बजार जातनी बुनिउ ख ठनी बजार ज्या पिने सामान ढुवायो ख थट्टैको बुटोल बजार ठौठ्या ओ इलेन ओगो लागे या मु लुखा ज्याचौ ख उबले बुटोल बजार जानकारी साउ नाम छम भन्जाडो वइ पोसो दुग छ भच्च पाच चुएला वइ छे कौसी बुटोल बजार वे वनेना चंग मोटर बालके खण्डो जानकारी जात शिश ख वठन बन्जेना चंग निरपिर डेखल वइ फुलाउ छे ये वंगले ख 2001 साल असार 19 गते शनिले छौ घटना बि निवाई ज मरे ल खौसे चुनिन वेट नाप्ला वम ढका छम्मनु दुटु बोल वो मनो अपाच सिरी न मखो अटे टरि गन मखो खारास हाकुस वे मया पठाउल नापाला ठुजम गटपटी मर्म मन ख ठट नाप्ला वो खना वो औ चल वन शनिले अल्छिनिया वम थे चुन पटी टन होल तर मोटो नुगय भाबे त पिवे न ठठा वम पाए ख्वानी सोल वो मन ख थाला जिम मसिल्ला तर जानकारी वेट काचको मसिम भक्त वन न छिसो उ मन ख ठट मसिके बिमला अले व तल जे हिरा काजी गणेशमान तो सोजग निनो है जानकारी वेट य किदारका खेफिया नुगले पेफुंकल जानकारी वो गणेशमान नि म टस्को मिले जुपे पास भे असो जायाले ठिपि निमेस न व वेट टस्के ग्वालिया गणेशमान सरकार विरोधी क्रान्तिकारी जासना झालखना लाट जानकारी दास बुटोले वन ठुटा इपिन निम ठाउँ ठया नापे लागु मोट्ने ठन जानकारी गणेशमान त ठ किजरका टाग्ने व गणेशमान सोया ठौंका अठ्या सिदु नाटा न जानकारी गणेशमान यो पाजे क्याजुले दाजे टामा जन्म काचे झालखना लाम ठ फ्लाम पाछट यक्कुलिपा ठठा छ्या आफ्नो ख वो खना जानकारी पलकल वाटान छ गणेशमान बिसुङ कने खनुन छे उबले सरकार वइ किपा गोरखापत्र पिक्या ठोमनु झालखना बिसुङवंगो अले ठोटा जोम वा जन्ट ग्वालिया पन्टा ठुलदा शिरपा बिगो ढका देश विदेश न्यंक खोचु एक ल ओके व गणेशमान झालखना बिसुङवंगो खन सिद ल तर व ठो गबले बिचाया वे मोखि गणेशमान वइगे छेकुए छंग वइ गोरखापत्र गणेशमान नि लॉन्स वा स्वेतर फनाटो कारचोपि टपली फ्याटो किपा पिक्याटो ख तर आधास केटा छबुचना व उकी कापै नाटम गणेशमान जकन टोटल अर्सा वे ठोवस न जानकारी त छु अजु मचाको व कारण ठुल गबले ठंग वया व न्यन गैना वया जानकारी थजाको मफु खन्याना लिबक टेंगो खना गणेशमान काचक तल दाइचा नापान जुट निसो दानी बिउ अले मेउ खन लिप लालनाया आ मेटा खेन टकिना चुनि इ मोरो जुगो इ स्टिउन केला जुगो जाने उनी दान दुलके मोरो दुसा निसो दा याक्न बियारिस निसोजक छ जानकारी लिसबल छन्ट मास उल्जक छ माको बिगा टाटाग बि छ जान बुचैना ठनठंक वेर गल आजि छन्ट ठौ गप खया सा बुचैया छ ठन्दगया सीमाने पारी यंकी जुसा उफिजंगा बि ठन नेट नेना खसोली दियो हो थाए बन्दोबस्त जि जाना बि कनेस पे अनो हे गोरखपुर उनका सुना छुए सिक फैमको छु चिन्ता कामते माग लो उस जि बिका ऐसा जिपल खलिप बुएका या गणेशमान प्याम नाप असो जासना जुबले ठ बाजे काजी रत्नमान बोबी खनलुमनु गु पला न्याकल काजी जगटाइ सो बाबो छ पास पिने हाहाले जुया छन सेन छ इमुक निम्ति जान पाना छन छन्त मालिबले छ पास धापिन छन्त ग्वालिया छ ड टिकारिया इत्यादि तर बजा धागो पाछ अख ठट मावले ग्वाल बिम पास छमजक सा दुगले वटचकोन लेटल
नापठ न्याक्वे असो जुसा कम से कम छमला खम पासे देका टेखे उटल लगे गणेशमान प्याउ खना जानकाजी वाता चुना चुना जानकाजी नकि टुंकी व्यवस्था याद ल ओके गणेशमान पश्चाताप ठना पा वो मनो पिया चोठा ठंग हो न वो मनो गोरखाई कोसो जंग छ गाई मनो याद न ठया नाप गणेशमान गोरखानी से बुटोल ठंग हो ख थो मनो या साछम या बिचा खनी ठोस्या गणेशमान मिस्ते त खुशी छिका गोरखा न्यावम ख तर लोन आस सुगु मखो ले नाप लाकको मनो टके व ठोल्लो गन्छनी द गान्नी ठोया इले लोन सिटे कुनै आचम छम जोगी छोजा म कन फाट्टा जोगी के व न्य न ए दाजो ठन सीमाने पारे उनी गुल्लम फु छिसियोला छा मसियो ढका सरा ठ वना चन गुल्लम फु वला जिन छोरो उनी माने ओखि साछम न्याउ बिचार दो गुल्जक कलाइ ब फ्या चुनीको दा भच्च मगाउलिन जक टक्ना चुन हो साछमेसे गुल्टो साइ दा वे उनी खर्च सक्ना याबले अठे निस तुइला ठन बुटोल टापाला बुटोल उन्टला भच्च हिला उनी मा तर मुलान ठिंकिता लोला टप्य मखो बुटोल उनी खसा झिचट माउ निस दा पासिके कया बिर गान्यन हो वो कन फटाई हबिगर खना गणेश माना उता ग्वालिया बोचन बिसे थाल कासा सा न्याय उनी जुसा जिलिसे नु दाम माक्को झि चु लगा बे बुटोल जुहा उनका जिला याक्वे हिलमा सा गणेश माना पुना त लोसया व ठोखे छट्ने पट्यामया तर वही ख्वा खलाइको प च प खख बुटा विश्वास बोल्ना होला न्याउसा कन फटान ठ ले उन्टा पास ढोडुगले टुक्क जुल अले वो कन फटान गणेशमान त ठगे छे ब्याबिल कने खन सुत नापा अपिन म बोतल वनि ख कोज त साने छे फचा बासन चना चम गणेशमान इपि कला पाटे लफोन दिने फुम हो डेन्टर गा व फचा ठस पाल न्यो वग मखो नुगले अनेक खवाका चन थुबले छे धुने त तसला हाला हो स ट्याड त गवेटी वो कन फटा त कला त बब्या चन मखो ठया हबिगटना गुल्टको चुना चुनी बिचा सासम न्यामल ढका हाला चुनु ठौ खला जल खला ठठिटे ख्वासो अमु गजाउ बन बस्त गान्यंग जल खला सक्स्या साइ सामे मे सुया ठाटा ठाट बि मुरमुला ठय छमजक्का मेल खया टोटे जावा साच छम छे दुटे हे मुखौ हे डोन डोन दे भुइ साना गाकटे खौ मुखो सुते सोसा ब इल्ट सोचको दे मुखो पूजा आज जुलकिला जल खाली ठा सागले उना सोमुनिमा निच्ची करके ठाजको फना जुत डजको छालपुला कटपिन्टा फमन ढालके ठप्पला मन्या मोटो सपिजे मुखो वे कला छमेसको निचका चुनेका गामे कोफुङका कोइङका जको छुचुनी हो आला मचला सिथेन जुइदुल गुजम सुइपिकै लाटे लाटबा ठय खल मिजटे पोर ठगे कर्मट जाउ खला भाटे याउ मरु खला गजम डफ कित खला कोन फटा न लिसबल दाँडेव हया बिने जेल मुबी जुल्ने कला त जन हकला माला ठुजेको पोल झिन्जिर बिकेउला जिपे मिस्टेकले गजको आट व मिज ज्याला हुटी डेमा जब साछम या त डाला उफे ठुके जना सामुके फेमा मिज खस नेफुचुलीमा हपा डेमा छन्चुको बुवन वाल के खिचा थे के कोना जल मक्सा फले गा डक्क मुंकल बजा तुना चुन नामरे कला जुको पलेस मरे फाटी जुको भिडका अठ्या ढ्याटल जिला छन मोलो चुया ठौटको ठोछे टस्को आचना आला मफ्ट इत्यादि थजेके फुन व क्वार ख पिन फले गोटला चम गणेश मान साने लिबक टकन निना चम कने खन सुतना पा व कन फटा त कासा गोरु चास धाबले व छट्ने चट प म पो छफा कुबिया वल्लुलुर वे लियो होला अले एपे निम निन सुने ठाको लोन जुया बुटोल ठंका वौ ख जानकारी छेन प्यावया गणेश मान ठय पास नापलाना कनेसते खसौली सर नापलायो ख कोच हन लिप मेगे लोन जुया गणेश मान जानकारी छे वन पिनि छौ से चुनकला गणेश मान गुलिफटी याक्न सीमान फुला भारते ठंकाउने हटा चाया छ नेट पनि सिडे वन निम पास पिन दटि माउ खन ल गणेश मान बचा हाको ठौ बाख कन अले निम खसौली वन गणेश मान अन जानकारी मौसम छम मुनु था छे बास चुन कने सुते नापा वे गोरखानी से व म कन फट बास चुन छे ठंका वेगु लाटे निस डाटिया व तल का जि तैगु डा सानिना ल्या चासा आ ममुसुम मन ख निन पिनि पासा थटे ला जाक डाटिया बिउले कन फट वठा चुन मुसुनी तासो ठठा छे चछि बास चोम उजम हुलुहुली लफना टमन ख ठुलमुछि डा सिटी बिडका व बच्चे बिचाया दाका खसा सान्याना यिंके मुखसा निन पिनसा कलाइ खुर्की निन माली मुखरगा उ विचार गणेशमान नपम प्यावम खाव आ निसोडा लाटा लाबले बर्मो य लस्ता ठागा मन्द
गणेशमान लो स्वाइप नाटले भच्च सुएज्यो वन ता पोच त गणेशमाने टुटी जुना थाल छिसु जी मोमसल सो ओकेठको जुस छमे नादिस हजुर जय जीमा हजुरिया जोगे बर्मुना सा दान का खन हजुरे इच्छा याक्न पुवनिमा तुलिया दुने जानकाजी खसोली छंगा होला व गणेशमानी त नौतन वनिको छ बस एटी हाबल ब्याटियाका व थल किजा छुकिया चुटा कामटे जे भैरबा फोन नाबी अन छन्त छम्मुन ख नापलावई छन्त ग्वालयै भारतीय न छन्त खर्च मासा सुसन छयाइजे वो भैरव बनिको लोम्पी नाचन वो बस यो पो टोइस छन स्टेस क्याटो निबले टोइस जंग पो पल पल छनाचन मोटर न्याना टोचन बस गुलगुली न्याउन गणेशमानी म उलुलिया याउसे चुनाउन तो असारिया 20 गते खख भीमटुङा प्याव्या झिन्निन झिन्सुने दुने गणेशमान असार 19 गते शनिले ठंगा हो गणेशमान त टोटा जानकाजी खसेल बजार लिठबले अन प्रहरते पुजो खन ठौ प्रहरते ठुलमुची बजारे छावया चंग जिरका वे नुगले ख वाटु वाला व प्रहरते लिसे गप्या या पुनुन ठौ छा मिगा मिसया अपवया चन सम प्रहरी नायकन लिसबल म होसाउ मिगा छम ज्ञानफुम डाफु गणेशमान ताम ठुके वो दु ह ये झालखाना बिसो वो ह वेटा माल्टा जिपे वया चन गो प्रहरी लिसन ना जानकाजी ला खरलंगे जुल सर्गटं कुटुङ वठे जुल तर नुगै भाव सुका वो अन्थाल प्रहरी जा उलिहाला खने जानकाजी उखे तो टेलिफोन अफिस होना पहिरबा फोन त ठ मिले जुम पासित माबले ग्वालिया खौले उट नुग दुने लस्तान ठाकाल अले गणेशमान नौतन व मछिन व झुनिले ढगान ग्यास होला तर व इले व ठ नुग दुने खमे पि सुत कन नमु ओके गणेशमान दासे याउको भैरवा ठंका वन अनु मुत्र क्वा वे व छम्मन ख हिरकाइ तेम छे खल ढगारु के न्यन गणेशमान खतुल ख जे ख जानकाजी स्टफन ना हौजीको मखला अले वो मुमुसमुन ग्वालना गणेशमान त याउको नौतन वटक छंकाबिल नौतन छंका न गणेशमान भारतीय गुगु टडंग सरे वनिको सवारी सारन ढोरीको मफड विश्व युद्ध थना चंग ए गोरखपुर हटासन सिपाइट मेठा ल्याचन मेपिन निम्ति सवारी प्राय बन्द तर गणेशमान छौ लोन लिकल नेपाली सैनिक चुना चंग छ रेले अफिसर त ढाल दाजो जिमो अब कलकत्ता मन त क्रिया या त कलकत्ता वन्चनको रेले टिकट न्या मरु जिसमना ठुकिया चुनावन दस अविया क्रिया या खने परदेश छया मेगुल्नु फया मरु गणेशमान वइले पुना तग ल ख्वासया अफिसर वटा पट्याएता वटा वे रेलेट या कलकत्ता ठंगा थटे नेपामी त भारत पाके क्वावनीको कारणमा बालकृष्ण सम्म चुयादिगो कोही शास्त्र र बाल विवाह र एकान्त तपस्या होइन तप तपस्याले निष्कर्षमा पुग्न जस्तो गौतम बुद्ध कोही कविको विशाल समाज खोज्न जस्तो कवि कालिदास कोही रणपिपासा बुझाउन जस्तो बलभद्र कुँवर र लाखौं लाहोरे गोर्खालीहरू कोही रमाइलो गर्न कोही काशीवास गर्न कोही मथुरामा व्यासका कृष्णसँग क्रीडा गर्न कोही धन कमाउन कोही धन बहाउन तर ठोम डे गुगुन कारण गणेशमान व इले भारतीय वंग खनिमरो सरपै टुटी सरपंचको खनि टाटे राजनीतिक कार्यकर्तासँग राजनीतिक कार्यकर्ता रहस्य खन्ति भई खास खचो तासा नेपाल भारतीय नागरिक त खास न राजनीतिक कार्यकर्ता आपत जोबले आत्मरक्षा निम्ति छौ देश मेगु देश लिडो सकाइको फ्लाङ्गो परम्परा ख ठया चोले पीडनीय जयप्रकाश नारायण ठुजाम नेता न नेपालले दिने सुल्पी हो ख नक्टिने शंकरकालीन इलेन जनता पार्टी नेता कफरी ठाकुर ठगु सुरक्षा निम्ति छुन्ये निम्ति ये चो हो ख ठगु सुरक्षा निम्ति पार्टी भूमि वनि पि नेपाली कार्यकर्ताला ल्याहा मरु सुजपे गुल्खे मुने घटने बयान याग पाखे मोसोसे दसुई निम्ति थन छमेसी जग खन्यतने गुमेसी बारे छो पच्च चुएन खवन ढंगल वख शहीद गंगालाले किजा कामरेड पुष्पलाल श्रेष्ठ गुमेश न भाटे जको चुना सन् 1949 सेप्टेम्बर कलकत्ता ठ पिम पासपिनी ग्वाले और पिम देवी नारायण विलास जोशी नरबहादुर कर्माचार्य मेजु दुर्गा देवी मोटी तथा निरञ्जन गोविन्द वैद्य वकपिन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निसोन अठे 2017 साले युपाई लिपा अन्य चुनाव ठगो क्रान्तिकारी जायत न्याको न्याको लिपा सन् 1978 जुलाई बेले ठगो जीवन दिल्ली हे फुकाटला ठोसो पुते थने कोचा काटाउदुल नेनातना दिल भद्रगोल जेलिया वारी व पारी जन्यता गणेशमान सिंह नांगो चोफ्टी चोमु चाहिँ लेख बना चुनाउदुल ठोल लेख थने कोचा आउदुल लेख नेना दिगुले सकष्ट यकु सुबाटो